Sanbada Maru Iba Pau. Rajya Sabha ki chairman now final Tauraba agenda ki list da citizenship bill ki matangda wafum amata yaudre hari. Citizenship amendment bill ki matangda miyang ki mifam pangthoktuna makhataba khongjang sanctiona ba lebna kre. Kaupung ki laisok subung khulda bom pokhai pam yan bachatpa machin manau nupi masa ani sire. Amadi Myanmar Fauraga atopa lebak singda puduna yonthok khinaba purakpani haiba Nepali nupi masa nifu More Police amadi Assam Rifles na kanma ngamhaure. Khurumjari ISTV pau miyeng tabiriba singutaram nokchari hojima pungiba pau. Citizenship Amendment Bill Rajya Sabha da pass tawba yaroi haina Manipur amadi awang nongpok lamdamda akanba mawngda khongjang sangshlingai da ngasi Rajya Sabha ki chairman Venkaiah Naidu na final tawraba agenda ki list da citizenship bill gi matangda wafam amata yaudre hari. Pau asigi makha taraduna handaki Rajya Sabha mifam asida khanagadawriba bill singdi Companies Amendment Bill 2019, Trafficking of Person Prevention, Protection and Rehabilitation Bill 2018, Arbitration and Conciliation Amendment Bill 2018, New International Arbitration Center Bill 2019, Personal Laws Amendment Bill 2019, Amadi Aadhaar and Others Laws Amendment Bill 2019 Heidi. Citizenship Amendment Bill Thengnana Batching Amadi Tamgi Apunba Luk Mudrani Thoina Punsinduna Semkiba Manipur People Against CAB 2016 Sinduna Palace Compound Laiba Ibuyama Sumang Nila Sanglenda CAB Gimatang that Nomagi Oiba People Convention Pangtokre Professor Soyam Lokendra Jitna Moderator Oiduna Pangtokiba Thoramaduda Manipur People Against CAB Gi Convener Yumnamcha Dilip Kumar na Thoramapu Oike Manipur Peoples Against CAB gi member Ningthaucha Lanchana Citizenship Amendment Bill 2016 Rajya Sabha da pass tawrklabadi awang nongpok state singda achauba kanglup ki irang ama lakpa yai Lok Sabha da pass tawraba matung Rajya Sabha da pass tawnaba honariba bill asigi matangda Manipur gi all political party ga Union Home Minister Rajnath ka unabada ega sina sokandanaba honagani haina thajaba piri hairibasi hanjin machin thibani hairi Lisingam Jamapan Nifutre Tegila Abba, Ashimba, Awang Poklam the Laiba, Yellow Missing, Karur Amagala, Rufukatana, Yellow Missing, as a Shibu Kanabaki Hana, Kandana, Narana Handa Jama Pamitov Singase, Kangani, Makoi Hindu ni, Makoi Buddhist ni, Christian ni, Natal Sikh ni, Hydra Jani, Hydra Kangani, Hybawapam Chair, Sigila, Pomatanga, Mitov Singase, Sama Pahimse, Loinam Yadi, and Kankataragadi, Nasi Tripura, Hindu Bengali, La Kunipana, La Trama Toiti Puriga, Nerakanda, La Kunipana, Namtarakanda, Chief Minister of Hopana, Odi, but people see that Awang Poklam the Eastern Kuriman was speaking of Patavani. Nagaland se Masagi Innerland Party Nangato Ibani, Mizoram se Innerland Party Nangato Ibani, Adi Matatu, Article 371A, Hydra, Nagagi Customary Identity Language, Namse Mahalo, Hydra, Amsuya Ibani, Adu Lady Nagaland to the Hydra Bill, object to it, Suga Yama Moy Hade, Joram Tanat, Mizoram Chief Minister, Yaro Hade, I could give over Philip close some Hapchal Lagani, Nataga, I could assure to it and Harao the Tolis. Ngasigi mifam maduna bilasi withdraw tawdriba fawba khongjang sangshinba yauna warep kaya lawri haina committee asigi nauna khalaba convener Yumnamcha Dilip Kumar na phongdorakle miyam gi mayokta asigumba bilasi pass tawrabanina aikhoi miyam punamakna aikhoi gi isa gi oiba lam miyam amsung cultural identity ngakchanabagi damakta aikhoi gi oiba natural resourcing ase ngakchanabagi damakta akanba khongjang changchanba Hairiba, Duguma Kongjang Singado, Yamna democratically, Aduga, Aikogi moral responsibility, Adu Kangna, Adumba, Kano Kongjang Junction Haidana Hanma Warepta Lowi, Anishuba Warepta, Hairiba, Manpak Asina, Manpur Miam Galoinana, Anana, Anowa Makalgi, Kongjang, Kayamok Junction Nambagi Damakta, Haujikti, only Manipur Ladiba indigenous communities in Kagdanatana. North East ki laiba state singda laiba miyam amasung loop maru eba loop singa yamna thuna pau phaunaraga aduga apunba North East ko eba apunba loop ama semna nabagi yamna thuna thabuk paikhatpa haibasimusu tanare aduga mathangda India government gi yamna aronba agenda amaga loina jangchal laiba undemocratic oiba amasung unconstitutional oiba
थबकसिंग असिबु चप चान मायोगनबा हैना लेमनारे लोइनना हाइरिबा थबकसिंग असे अखोय मियामगा तानरगा यामना अकनबा हेन कनबा खोंजंग चंगसिलकांदा मियामगी अपामबसि थुंगहन्नबगिदमक्ता लेबलेतना होनबा हाइबा मफम असिनी अदुना यामना समना वन लाइन डिमांड द विथड्रॉयल ऑफ द Citizenship Amendment Bill 2016 हाइबसे मसी मणिपुर पीपल की अमतंग हाइबा डिमांड नि हाइदना मियाम पुनमंगना यानदना वारेप लौरे यामना नुंगाइतबा थौदोक अमदा नुपी मचा मचिन मनाव अनि बॉम्ब पोखाइबदा लेखिद्रे थौदो सिंग सेयुक चौराकना पुंग तरारोम ताबदा नोने डिस्ट्रिक्ट की खौपुम पुलिस स्टेशन की नोपोक्लोम दा किलोमीटर 15 रोम चटलगा लेबा लेसोक सुबुंगलोंग खुलगी मदक थंगबा चिंगथक्ता पाम यानबदा पोखाइरकपदगी लेखिदबने लेखिद्रबा मचिन मनाव अनि अदुदी गायख्वान लियु कामै चही 38 अमसुंग माकी मनाव नुपी पाउदिन चुंग कामै चही 35 अपोकपा पाउदिन चुंग कामै लेसोक पार्ट 1 खुलदगिने बॉम्ब अदु पोखाइबगी सामिंदा अपोपी ममासु सोकले हरि गायख्वान लियु कामैदी थौदोक थोफमदुमक्तदा लेखिद्रे माकी मनाव नुपीना हॉस्पिटल दा पुखलकपदा असोक अदुना मरम ओइदुना लेखिदबने बॉम्ब अदु कनाना करिगिदमक मफम अदुदा फुमदुना थमलमलिबनो हाइबा चपचाना खंगबंगमद्रे खौपुम पुलिस स्टेशन ना शु मोटो केस अमा लौखतुना थिगतपा होख्रे लेखिद्रबी अनिमक पोस्टमार्टम गिदमक इम्फाल पुरख्रे म्यांमार फाउरगा अटोप लेबाक सिंगदा पुदुना योंथोखिनबा पुरकपनि हाइबा नेपाली नुपी मचा निफु मोरे पुलिस अमदि असम राइफल्स ना कनबंगम हौरे ngasi युपुंग 13 रोम ताबा मतमदा नेपाली नुपी मचा 13 इम्फालोम दगी लाकलगा म्यांमार दा पुसनना होनबदा इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट दगी मोरे पुलिस अमदि निफुम दोइ सुबा असम राइफल्स ना चिंगनबदगी वहंग पहुंग तौबदा अरानबा मोंगदा मखोइ लमजिंगदौरे हाइबा खंगबदगी कनबंगम खे मखाताना मखोइबु वहंग पहुंग चथबदा मोरे बाजार दा लेबा होटल अमदगी नुपी मरी सुकनखे मखोइबु पुरकपा नुपा अमसु पुलिसना फागतख्रे मखाताना मखोइसिंग अदु पुलिसना वहंग पहुंग चथबदा अटोपा मोरेदा लेबा होटल खरदगी नुपी कुन अमसु फागतखे मखोइ नेपालदगी म्यांमार दा ह्यूमन ट्राफिकिंग तहोननबा पुरकपनि हाइबा खंगमंगमले हरे मोरेगी एसडीपीओ संदीप गोपाल दासना मखोइगी मरी मखोंग खंगदोकनबा अमदि फत्तबा थबक असिदा कना कना चेनबगे हाइबदु फाननबा मखाताना वहंग पहुंग चथरे अमरोमदा कैसांपा थोकचोम लेकाइदा लेबा होटल जंक्शन दसु नेपाली अमदी बेंगोली नुपी हुंफुमाथोय अमदी नुपा अमा लेरंबदगी पुलिसना सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की ऑफिशियल सिंगल लोइना फागत ख्रे मखोइ सिंग अदु हौजिक फाबगी ओइना फंगबा पावगी मतुंगिना म्यांमार फावरगा अटोप लेबाक सिंगदा चटखिनबा पुरकपनि हाइरे ngasi मोरेदा नेपाली नुपी निफु फाखिबा अदुगा कैसांपाटगी फारिबा नुपी सिंग असिगा पुन्ना ह्यूमन ट्राफिकिंग तौबा कांगबुना नुपी सिंग असिबु ललोनपोट ओइना थबक चथरंबा याय हाइबगी थाजबले हाइरे अमरोमदा थंगालदा लेबा संतोष होटल दगिसु नुपी मरी फागतले हरे मकोइ सिंग असिगे असेंग मरी मखोंग खंगदोकनबा सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट अमदी इम्फाल पुलिस स्टेशन ना थिजिनबगी थबक चथरे Citizenship Amendment Bill चनरबदी MPP ना pre-merger political status की दमक खोंजंग संगशिननबा सेम साबा लोइरे हाइना MPP की प्रेसिडेंट ओइनाम जुगिनद्रो नंगसे MPP की ऑफिस ता पांगथोकपा पौमिसिंग उनबदा फोंदोख्रे माना मखा तारदुना Citizenship Amendment Bill withdraw तौगदबनी हाइना महक मसाना लुचिंगदुना हौखिबा जनवरी तांग 19 दा दिल्ली दा प्राइम मिनिस्टर अमदी होम मिनिस्टर उनदुना तक्षिननबा होनबदा उनबगी अयाबा फंगलखिदे होम मिनिस्टर राजनाथना ऑल पॉलिटिकल पार्टी दा थमलखिबा वाफम अदुदे मियामु थेंबनी बिल असि हाना विड्रॉ तौदना मतौ करमना संदोक सादोकदौरिबनो बिल विड्रॉ तौगदबनी हाइबा एमपीपी की फिरेप अदु होंगबा लेति हाइखे पिना मतम पुनमक्त बिल सि मायक्ते लेगनी करिगुंबा मखोइना अखोइना पामिबा एमपीपी ना पामजरिबा अमदि नॉर्थ लेबा प्रजा पुनमक्षना पामजरिबा सि मायक्ता मखोइना नमफुदा सुम तौगिल तारगदि तोंगान तोंगानबा खुंजंग क्या संचलगनी तंगाइ फद्रबदि एमपीपी ना pre-merger political status for demand terkini. Amokok UMMWO yauna tongan ba furup singi organization kaya yauna Citizenship Amendment Bill gi mayokta khongjang sangsinana ba People Alliance Manipur haiba apunba committee ama semle haina Amokok ki president SM Jalal nangase Manipur Press Club ta pangthokpa paumi singa unawada phongdokre magna makha raduna India gi Home Minister na bill asina awang nongpok state ki miyamna nungairoi thabak amata tawroi hairiba asi aiba oina pidriba fawbadi khongjang sangsingani lagliba February ahungi ayuk pung taruk tagi February tang mari gi numidang pung taruk phawba mass protest pangthokani nimit aduda Manipur pumba total shutdown tawgani haike Rai Sabada sigumba bill si puthorakpa numituda asigumba lup
कुंथ्रागा माथोइना पुनसलगा सेमिबा पीपल्स अलायंस मणिपुर असिना टोटल अखोई शटडाउन अमा अखोई तौननबगी दमक्तसु अखोई अमतोइना वारेप लौरे तोंगान तोंगान बा सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन सिंग अमसुंग तोंगान तोंगान बा फ्रेटर्निटी पुनमक्का अमतोइबा सॉलिडारिटी अमसुंग फ्रेटर्निटी की ओइबा रिलेशनशिप ता सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के मायोक्ता अखोई मूवमेंट तौमिननबा मदुगी चपचाबम पुंग फाबा थौदांग लौननबगी दमक्तसु नसिगे मिफामना अमतोइबा मोत्ता कोई लेपनरे IMC की कोऑपरेटर सिंगना सिंधुना सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल की मायोक्ता ngasi IMC की ऑफिस ममांगदा वाकनी फम चटखरे कोऑपरेटर हिजम न्यूटन चंद्रना बिल सिना मणिपुर यावना अवोंग पोकलमदमदा सोकंदनबा होनगनी हाइना यूनियन होम मिनिस्टर ना फोंदोरकलिबा वाफम अदु अंगांग मसा थेमगुमबनी हाइके मणिपुर की सरकार पाइबा अखोगी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर मंत्री मंडल सिंह MLA सिंह पुन्ना दोला दुली नाइजना पुनसन बिरे हायरगा मसी थब संगसन तंगाई फदेना खंजै मसी तोंगान तोंगान ताबगी उरिबसे अखोई पामजदे अदुगा मसी चिंगमी तमी अमतोइना पुल्ले हायरगा मसी अखोई संगसन तंगाई फदबदुनि लैबसे यामना किनिंगाई ओइबनी ओइबोयमना मसी अरुणाचल प्रदेश नागालैंड अदगी मिजोरम मेघालय चिंगबदि ILP चनरिबनि चनरिबा मोय दुदि मसागी खितंग प्रोटेक्शन बो लैरिबदुदा मसुंगाई लेता मणिपुरदि ngasi मणिपुर पीपल बिल मदु SNP नि गा हायरगे तखोई अखोई मदु अखोई तुमिन लैसनबा यारोय अमरोमदा बिल सिबु यानिंगदब फोंदोक्तुना साइकिल क्लब की मियो यांखैरोमना सरुक यादुना इम्फाल की कंगला गेटगे इम्फाल ईस्ट अमदी इम्फाल वेस्ट की मफम सिंगदा चटकदब साइकिल रैली अमंग असिदगे हौख्रे मणिपुर कन्ननब अमदी बिल सिबु कंडेम तौबा वही कया इबा प्लेकासिंग साइकिल रैली अदुदा सिजिनके रैली अदुदा सरुक यारिबा मियो अमना फोंदोरकपदा खोंगसदसी सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल बु एक ओंदुना चनब यारोय हाइदुना पाउजेल पुदुना चटपनि हाइके सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल है बांग्लादेश अफगानिस्तान पाकिस्तान के लाप मियोसिंग असे अदुकी मति यामे दुना मणिपुर येलहोमी याम लेजदब लम असिददि अदुना कैम इफेक्ट लाकदगे हाबदुगी मतंग खै पेंदब अमा ओइना फोंदोक चरंग असे साइलेंट सेंजबने सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल की मायोक्ता ngasi सुमियामना खोंजंग संगशिनखे नोंमैबुंग अयांगपली वुमेन्स डेवलपमेंट मेरापाइबी एसोसिएशन मनिंग ममांगना अयांगपली लंबीदा वाकनिफम चटखे एसोसिएशन की सेक्रेटरी नोंगथोंबम मेधाना बिल असि विड्रॉ तौद्रबदी मणिपुरदा लेरिबा मेरापाइबी इमाइबिल सिंगना सिबा फावगी खोंजंग संगशिनगनी हाइखे लेबा असिगी थौपुबिरिबा खोगी काइखुना जरबा चीफ मिनिस्टरना हौजी हारिबा बिल असि अथुबा मतमदा विड्रॉ तौबियु दिल्लीदगी थोरपा मतमदा नुंगाइबा पाउ फंगनबियु अवांग नोपक लमदंगी प्रजासिंग असि अंगपा फंगना वारे JDU मणिपुर की प्रेसिडेंट नालुचिंगबा टीम अमा हयेंग राज्य सभा की MP सिंगदा बिल असि मतंगदा लॉबी तौनबा दिल्ली दा चलगनी हाइना JDU मणिपुर की प्रेसिडेंट हंखनपाउ टाइथुलना ngasi न्यू चेकोन लेबा पार्टी के ऑफिस पांगथोकपा पाउमिसिंग उनबदा फोंदोख्रे मागना मखा तारादुना बिल असि की मायोक्ता JDU की MP सिंगना लेपकनी हाइना मांगजौनना लाउथोखिबा अदु थबक्ता ओंथोकनबा तक्सिनगनी हाइखे लो खंगबा कांगबु फावना एक सेमिबा एक तो स्टडी तौरगा मसिदी यारो हैना दहलना फमगलकपा मतम सिदसु लेंगांगना कयामु खंगाबा जाला माना कैसु सोय हाइरिये सरकारना फवा सादना सुम लेरगा प्रयाना वाबा थामा अवाबा मजाम सात्रा मयाम होजिकतु सुक वाहनलिसे कनाना वाहन बनो सरकार सिगी नेग्लिजेंट की मरमदा तौबनेना अखोय JDU दी तंगाई फदरदी ग्लो कोट सुट तौगनेबा मरमदी खंगना थोहनलिबनी अमरोमदा दिल्ली दा लेरिबा पॉलिटिकल पार्टी तरामाथोगी मिहुसिंगना ngasisu आम आदमी पार्टी की MP अमरी शिवसेना की MP सिंह उनदुना राज्य सभा दा बिल असि पास तौदना बतक्षिनख्रे आम आदमी पार्टी की MP ना मणिपुर की पॉलिटिकल पार्टी सिंगना पामलिबा वफम अदु सबसाना थबक्ता ओंथोकनी हाइना फोंदुखे different political parties from Manipur. They met me and they are demanding that we must oppose this citizenship bill in Rajya Sabha. I assured all the representatives and all the political parties that yes, Aam Aadmi Party will oppose this bill in Rajya Sabha. अमरोमदा खोंसद अदुदा सरुक यारिबा पॉलिटिकल पार्टी तरामाथोगी मिउ सिंगना मखातानसु तोंगान राज्य सभा की MP सिंगदा मेमोरेंडम पिदुना तक्षिन खिगनी हाइरे खोंसद अदुदा सरुक यारिबा तृणमूल कांग्रेस कमिटी की प्रेसिडेंट मनाउतोना खोंसद असिदा चीफ मिनिस्टर ना मतेंग पांगदुना माई पाकना संगसिलिबा सिगिदमक थागतपा फोंदोरक्ले
aduna kai kun najaraba akoi gi manipur gi CM na akoi myambu sumana lamjing bidana akoi gi koi ni yam thajaru da bamongda yam lengak sigi yam mai pak bamongda akoi gi sigumba bil na sibu mapung phanu withdraw to gudabani loina na hayeng withdraw to batungda manipur gi amadi north east ki mafam sing se exam to ba na thayadana masida kai roi to mawong mada amuhana parliament na khana nawi da matam pi boy na masi completely khoi gi daimai sidagi exam to ba natraga masibu withdraw to gudabni haidana akhoi gi ruching bidana home minister gi manakta amadi prime minister office ta akhoi na memorandum si khoi gi application ji submit to gi bese laingak si gi amadi khoi chachari political party punmaki achuba mai pak ne logi duna khoi chachari political party singna mayang mi bahut sinjaraga sigumba yang chantho honorable Citizenship Amendment Bill gi mayukta ngasi su tera sayang lambi konthojam lekai da lamjing seba mera paibi lup amadi thangjam awang lekai imale sem mera paibi lup na sinduna wakani fam chatakre. Citizenship Amendment Bill handokadabani haiba demand da ngarang numidang su Manipur gi mafam kaya da pak sana mera gi khongcha chatke yurembam apunba mera paibi lup na yurembam dagi langjing achobo fawba mera gi khongcha chatke. Kakching district ki manung chanba sugnu gi akoibada su mairagi khongchat chatke sugnu kaithel amadi masigi akoibada leiba miyamna saruk yakiba khongchat aduna sugnu kaithel dagi hauraga wapokpi yauraga sugnu kaithel gi akoibada chatlaba matung sugnu kaithel da loishin ke khongjang sanction kiba singna karigumba bill asina Rajya Sabha da pass tawkiba thoklabade sugnu area gi miyamna bill asiki mayokta chapchana lepkani haike minority ordina leiriba north east leiriba kanglup kayamgum ase नोंगमदी अखोइसे मुतखिबा याबे फिल्म मदनी लाकदोब पोर असे अतोप लमदा माइनॉरिटी सिंगबु कन्ननबगी दमकता होनबदा मसागी कंट्री द लेरिबा माइनॉरिटी अखोइसे मुतखिगनी हैबसे दे नो इट but they are hunger for the powers and we are against it and we will stand against it and if we are fighting for the democratic means and if they don't listen to their democratic means we are ready to sacrifice with our own blood also. Bisnupur district ki Nasauda su mera paibi lup amadi club ki member singna mera gi khongcha chatke belasigi mayokta Manipur miyamna sangshilapa khongjangda nachau gi miyamna su chauna saruk yagani haire kainau apunba mera paibi amadi kainau da leiba club singna punna khusamna duna CAB gi mayokta kainau kaithel dagi hauraga imnam khunau phawba mera gi khongcha chatpaga loinana kainau thongkhong da loisinke kainau apunba mera paibi lup ki wangang loi lema pokpam ongbi rebatina Bilasi Rajya Sabha da pass tawduna chana hanba tarabadi Manipur amadi awang nongbo ki oiba akanba khongjang kaya sangshinanaba sem sare state cabinet na Bilasi withdraw tongnanaba warip lawduna center da miyamgi apamba khangadabani haike Tripuri mea mang kibagum aikoi Manipur dasu Manipuri haiba wari da natana mut khragani atopa miyan cha mayam laga atopa country dagi mi hojik laiba singje thingdana adum aikoi je lup khragani haiba wafam se thamjani aikoi matamdu da aikoi mi pung khuding mang aikoi yelhau mi khuding mang na hojik aikoi agui gi bill sigi mayok ta chathaiba khongjang sidagi tongan tongan ba sidagi henjan ba aikoi isa phawa siba ki dana khongjang ji khoi changchan sagi Yambe mapunba mera paibi lup YPC YNN na mairui singyau na ngarang numidang mera gi khongcha satuna CAB pass tawkiba yaningda phungduke Wangui area da su mera paibi amadi local club singna mera gi khongcha chatpaga loinana CAB gi mayokta yaningda ba kholau kayamrum lauke January kuntra da Delhi gi Jantar Mantar da Manipur dagi mahiroi lup sing amadi ima ibel singna CAB gi mayokta sanction kiba khongjangi paulo kiba ISTV News ki Delhi correspondent Roses Serambu police na fajin badad natna tati tawoi na tawba thawong All Manipur Working Journalists Union na kana yaning da phungdu kre
Union gi secretary gi cherol amana asigumba mathau tawriba paumi singda state actor amadi non state actor singna ayetpa amadi tathi tawoina tawba khudimag union na yaningdaba phongdoktuna lakli marileinaba authority singda asigumba thokaningdaba thodok sing thoktanaba haijaduna lakli marileinaba authority singda tungda asigumba thodok sing thokanaba appeal tawre amaromda Manipur gi loop mayamna kaukiba ngarangi general strike manungda ban saukatpa singna paumi kharada apanba pikhiba thodok khudimag union na yaningdaba phongdokli Poirei Leimarol Mera Paibi Apunba Manipur gi Luchingbi ama oirambi Laikhidrabi Ima Kombi gi chahi 15 suba Kumon Ningsing Thoram ngasi Lamphel Sana Kaithel da pangthokre Poirei Leimarol na senba thoram aduda Laikhidrabi Ima Kombi gi mafamda haikaleka tamke thoram aduda Bokul Makhong Nupi Khunai gi advisor Warepam Mangol Poirei Leimarol gi president Longjam Memchaubi Mera Paibi Welfare Association gi president R Rengshok Kalenga Koireng susaruk yake memzawbina Laikhidrabi Ima Kombina Luchingduna state asidagi apspa lokthoknaba achobo thodang laurami state asigi yellow missing muthatnaba CAB pass tawba yaningde makhatana Rajya Sabha da pass tawdanaba damdam sigi nupi singna lepli haike Sabada pass to what you yaro hai bagi khongjang se imam ya ngasi leiriba Manipur da leiriba elhobi khuding mangda tangsan duna ahom suba nupila gi dabakta akoi khongjang tangsan na bagasi sem chajari baro sarkar na yenge iba miyeng se pamde makhoina akoida namthak tawraga akoi se akoi iramnam laibak ase munna ba akoi gi elhobi myam de muthalaga atopa state abagi atopa lup bayam do hoijallaga akoi gi iramnam Manipur se Naba, the labor say, quick could you work like so at back, a quiggy, tabak by employment, Aduga, Emile, could you manga, Masi, Bunging Junction, Hawaii, and men build their Katal Haudragati, Quayman, look at me. Masa nupi thokpi nupi masa amabu ikai khumnaba mangali haibagi maralda wayel chathariba miyoi ama district and session judge Thobal na numit 15 judicial remand pikre lekai miyamna matik saba dandi piu haina court thomjilakre maralaire hariba mi adudi Thobal wang mataba kairen bi matak lekai dagini hari amaromda ngasi nungtil YDSO club amadi Mairapai bisingna lekai gi oiba mifam ama wang mataba litan makhongda lekai gi counselor yauna mifam pangthokuna victim ohorabi nupi masa aduda chap saba compensation pihanba haina warep lokre ngasi ayug Imphal West District Police Commando na thangal kaithil ge koibada aina yadaba miyoi sing leibra haina thiba humbagi thabak chathakre miyoi chahum humbutaruk rom masagi saktak se yaubra haina amamamta oina wahang pahung chatharaba matungda miyoi 19 masagi saktak se yaromdabadagi makhatana wahang pahung chathanaba city police ta sinakre Telecom Regulatory Authority of India TRAI order matung ina conditional access system CAS February amadagi chatnaba horagani tawramba adu miyamgi khudong chanabagi damak February gi tang 3 fawa sangdokre anoba system asigi makhada ISTV network kisu free to air amasung ISTV gi local channel sing natana atai pay channel sing scramble Tauragani subscribers singna masa masagi apamba pay channel sing yengnanabagi damak local operator LCO singa tanabiu hari hauji atem brem tolojari W Square Bold Alcohol Free Perfume 445 rupees only. Now in 10 fragrant variants. W Square. Why wait? Furniture industry da chahi tara manga hen experience leiraba Mobile Furniture ngasi Manipur da chahi mari mapung fana retail stores ani na miyam gi seva pijari. Miyam service vertical sing asigi khudong cha logi. Ngasi muglengchin biroksi Mobile Furniture Cooperative near Imphal Quarters. With the world-class infrastructure with multi-purpose outdoor hall, kid play area, football ground, swimming pool, tennis court, reception and waiting lobby, classroom, science laboratory, computer lab, library, activity room, cafeteria, where your dreams will get wings. UNACO School, Matram. Just like
Like Arjun, we love to let Vedika stay Vedika, Rian stay Rian, and Gia stay Gia. Because at Little Millennium, we make great efforts to preserve the uniqueness in every child so they can blossom just the way they are. And that is the first big step. Manipur की अहानबा 24/7 लमजिंगबा कैपना मियाम की सेवादा लेजरी मणिपुर की डिस्ट्रिक्ट सिंह अमदी मपाल लमसिंगदा चननबगी बुक तौबियु लुहोंगबगी अखनबा डिस्काउंट सु पिजरी कांटेक्ट तौबिरउ 1800-102-7959 अमदी 8794613154 Northeast अहानबा ओइना National Housing Bank wholly owned by RBI की लाइसेंस पंग्रबा Ministry of Finance Department की Financial Services Government of India ना सरफासी Act 2002 की मखादा Financial Institute अमो ओइना सकंग्रबा प्रधानमंत्री आवास योजना Housing for all मिशन की मखादा subsidized loan पीबदा मांगजिल थारिबा पांचोबी Housing Finance Company Limited अमदी मसिगी subsidiary company सिंगे सिस्टर यावना पुना ब्रांच तरा हुमदो यांगदुक जरे मियाम financial facilities सिंग लोबी नबनिंग सिंग जरे पांचोबी Housing Finance Company Limited and its subsidiary group of companies. Welcome to Food Wi-Fi, the fastest food delivery app in Imphal. There's no minimum order that brings the tastiest food in your neighborhood right to your doorstep, so you can order for one or for many. A well-trained delivery team will satisfy your hunger in no time. Download the Food Wi-Fi app now. Break matungda mayam butaram nokchere makata pauda ngasi sekmai kendra gi manung chana leiba sanjam chirang community hall da kendra sigi MLA Ice Dingo Phumlau Gram Panchayat ki Pradhan M Manichan amasung Phumlau Gram Panchayat ki Ward number 2 gi member S Chawna mathang sitna chief guest amadi guest of honor oiduna Gram Panchayat sigi akoibada leiba lairaba imung singda LPG gas 35 MS Kurkul Haikang Inden Gramin Bitrakna Pradhan Mantri Gram Swaraj Abhiyan ki makhada yentokre MLA Ice Dingo na phungdo khebada kendra sigi tongan ba mafam singda face taret lakthokna Pradhan Mantri Gram Swaraj Abhiyan ki makhada LPG gas sing yentokre makhata na kendra sigi manungda lairiba LPG gas ki khudong saba phangriba singda makhata na LPG gas yentokhigani haina phungdokhe Manipur lengakna paikaliba startup ki anisuba festa punna applicant lising ahum chamapal humpu tarukna apply taruklaba matungda selection tawbagi thabak ayamba loislakli haina planning department ki director Dr. TS Munindro na ngasi sanjen thongda leiba department ki office ta pangthokpa paumi singa unavada phongdokre mana makha taraduna chief minister gi pautak matung inna criteria taretta yumpham oiduna khanbagi thabagasi chathabani masida aran ahui tawba amata yaude lagliba tang taretta gi hauna anisuba phase ki final round gi mi khanbagi thabak chatharagani criteria taret asida point amada challe haina khanglabadi makha tabada khanaba yabagi khudong saba leigani haike ATMC hairiba singchidi nakoina afaba mongda best way da yamne fair oina khallu haiba akoigi honorable CM gi informally adum direction lay aikoigi tawriba system ajida karigumba any candidate masaduna aidi point tare sigi manungda sigi point sida ai touch tawi na fill tawraba mane iriga thagalaiba basis to da aduragadi aikoigi interview se loiraba matung sida mangonda mi singchida aikoina magi amu apply to yabagi masigi thanba yabagi provision amachu akoina mayamda pijani Health Department of Manipur da PIC Humudra ki mathakta 24/7 da mathau tawhale hairabasu office building da natana staff ama phawba leitaba primary health sub center leiramba thengnare hiram study report ama aina hojik leiriba mafam si Kamjong district ki manung chanba aduga Manipur ki awang nongpok khwaidagi ngomkhayana haiba yare saruk leba adu makulamani satrik khulen ana laengi lamda yenguragadi khunsi ekhoigi misem lon horpa matamgi fibam duda lai haibaga pangkhaktu oiri mafam sida primary health sub center ama lai hariba primary health sub center se table da khak leibadagi office building leite
डॉक्टर लेते नर्स लेते मतम की ओइना मेडिकल डायरेक्टोरेट की लाफम थोपा स्टाफ अम फौगन सिदा लाफसु लेते अदुगो लोइना आशा वर्कर सिंग लै मखोइना पोलियो न चिंबा इम्यूनाइजेशन की थबक पांगथोई हाइबगी पाउदी मफम सिदा लै अना ये हाइबसिटी मिसिमिना हाइबसिटी याम थौवे 2018 हाइबसिटी याम न सीग्रेबा मिसि कनबा याबा मि दोदे खोइना कन्न दोलाइना पुरगा कमचुंग फोबा पुबा मुकुलम खाइ फोबा पुबा गाड़ी न दुम मदुदि कि लौरगा दुम इम्फाल दा उखुदा दुम अना लायंग दा दुम फबसु लये कना कुमा लाइबक चिबसिंग दे दुदे किसि मदु योद्रिंग दा लंबी लम खंग द सीदना अलकपसु लये फंगदे सेम एसटी की कार्ड सु फंगद्रे खोइसि ख्वाइदे वाबसे अदुम हॉस्पिटल कुंबा लेतबा को वाबा याम लये लाइटसु लेते लापमन बगी लंबी फजदबगी डिलीवरी तौबसिदा मफम अतैदा चटपसि गाड़ी कुमसे फजन लेतबगी डिलीवरी तौबा नकपा मतमदा चटपदु नंगदबगी अदुम लंबी दसु शिबसु लये अदुगा पोपुसु लये बा अदुगी अदुम हेल्थ सेंटर सि दरकार याम ओये खुनसिदा को कनागुमना अना आये यावप मतमदा थापख्रबा किलोमीटर 38 नोंजुथागी मतमदा चटपसु यादबा लंबी सिदा सगाई सारगा अनाबसिंगनो पुरगा चटपसि खुनसिगी अदुम तौरगा लाबा थबा अमनी लोइनाना डिलीवरी मतमदा लैता लाइरदगी हॉस्पिटल दा था निहुंगी ममांगदा लैबा ngamdaba ममा ओबी कया अमा लैखिद्रे हाइबा पाउसे खुंजासिंगना हौजिकता थमखिबदुनी मसेमक याम थमोय सोनियाय ओबा वाफम अमनेना खल्ली अदुना मसी यामना कुन्ना मतेंग पांबा ngamba department society singna karathuna koida mateng pamba haibasi pambani natrabadi asida di matam lakreba kanda di ware do ekoi thukpa ngamdre do aduna hanna advance ta tha ani ahum gi mamangda au khurda kamchungda ngairaga dum legrabni chalaga advance hoina nong chu tha asida shu yadabina tolai saraga tolai mathakta koi plastic kublaga puraga chatpani koi yamna wabni khunisda panbasi thokpusu yadre leibusu yadre अदुना खोइसि याम वाना हिंगली बनि आबसि आइजनिंग बनि प्राइमरी हेल्थ सब सेंटर दुगी मतिक चाबा बिल्डिंग छाबीबा स्टाफ थंबीबा लोइनाना अना लायंगी लमदा खुदोंग चाबा पीबदुनी लमदम सिगी मियामना खौरांग नायरगा लेरिबसे कयाम थुना मणिपुर लेंगांगना हाइरिबा हिरमसिदा थबक पाइखलकपगे हाइबदुदी अखोइ मतम खरा ngaimina खिबतारि आईएसटीवी न्यूज की दमक सोंगथाम अबोइ लोइनाना पाउदनजेबा रिचार्ड रंजन जात्रिक खुलेन कामजोंग डिस्ट्रिक्ट खोंजोम पर्व गुम्बा मणिपुर की तांगलबा आर्ट फॉर्म सिंग योखतनबा लेंगाकना थौसिल पाइखतपा मतम ओइरे हाइना मणिपुर यूनिवर्सिटी ऑफ कल्चर की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मखोनमनी मोंगछाबना फोंदोखरे वफमसी खोंगमन जोन 3 दा लेबा आश्रम हॉल दा नुइट मंगानी चुपना चथरकपा फेस्टिवल ऑफ खोंजोम पर्व लुसिनबगी थोरमदा मागना फोंदोखिबने लुसिनबगी थोरमदा इंटीग्रेटेड कल्चरल एसोसिएशन की प्रेसिडेंट एन चांदनी स्कल्पचर बी बोनोमाली शर्मा अमदी कल्चरल एक्टिविस्ट नरेंद्र निंगोंब सुसरुक याखे नरेंद्र निंगोंबना ngasi खोंजोम पर्व सकपा आर्टिस्टिंग थीबदा वारे आर्ट फॉर्म असि कनगदबनी हाइना माइके कयादगी फोंदोकनरबसु थबक ओइना अमत्ता पांगथोक्तबसि लाइबक थीबनी हाइखे मखोनमनी मोंगसाबना मखाताना खोंजोम पर्व सकलगा हिंगलंबा आर्टिस्टिंग ngasi फिबम सादना हिंगबा कया लेरिबसि लेंगाकना मटिंग पिफम थोई आर्ट फॉर्म असि कननबा चप साबा थौसिल पुथोकपा मतम थेंगमलबनी हाइखे आर.के. सनातमी देवी कॉलेज ऑफ एजुकेशन सिंधुना कल्चर अमसुंग ह्यूमन डेवलपमेंट की निमित इनी चुपना सथगदबा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ngsidagi असाजिना कॉम्प्लेक्स के सेमिनार हॉल दा होख्रे हौदोबगी थरमदा प्रोफेसर डब्ल्यू नवकुमार आर.के. सनातमी देवी कॉलेज ऑफ एजुकेशन के प्रिंसिपल डॉक्टर के.एस. अजित यावना मपालम की मिय क्या सुसरुक याखे इंचोलिसगनी तरा निपाल की दिसंबर फावदा इंडिया की खुंगंग खुदिंगमक मई फंगलगनी हाइना प्राइम मिनिस्टर ना लाउथोक्रबसु टेक्नोपोल डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चनबा लैसान टेक्नोपोल खुल खुंदारखिबा चही चाम हेलब फावबा मई फंगदना लेरे मोरेदगी किलोमीटर 15 खक चलगा लेबा खुलसिदा अखोगी मोरे पाउमी संजोइना चतुना खुंजासिंगा उनबदा मई फंगदना वान हिंगली हाइना पाउडुम लखे मरी लेनबा डिपार्टमेंट अमदी मणिपुर लेंगाकना इयंग चंगबिदुना मई फंगन बिनबा पुनिंग सिंगसिले खुनसिदे मोरेदगी किलोमीटर 15 चांगसिन मखुन अमनी सि अल्टेनोपाल खुनसिना लेबसिना चही चाम हिनख्रे हुजी फाव मै इलेक्ट्रिसिटी हुजी फाव फंगद्री अदुगा इसिंगसु
थगनबसी खरा वाय हैना सरकार गुंदा हाइनिंगे युवा विकास सोसाइटी उतलो सेंटर ना PMKBY गी स्कीम गी मखादा लेमना था हुम चुपना सथगदबा ट्रेनिंग गी मोबिलाइजेशन कम अवेयरनेस प्रोग्राम ngasi उलौदा लेबा वेवर कोऑपरेटिव सोसाइटी गी ऑफिस ता पांगथोखरे थरमदुदा नंबोल म्युनिसिपल काउंसिल गी चेयरपर्सन CS बसंता वार्ड मेंबर के सुरजीत सिंह अमदे उतलो वेवर कोऑपरेटिव सोसाइटी गी सेक्रेटरी आइस देवला देवीना मरु एबा म्युसिंग सरुक याखे चेयरपर्सन CS बसंतना भारत की प्राइम मिनिस्टर ना नुपीदा अहनबा मियंग थमदुना पीरिबा स्कीम सिंग असिगी कानाबसिंग लहोनबा होनसी हाइके प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर IK सलामना ट्रेनिंग फंगनबसिंगदा मरि लेनबा सर्टिफिकेट मुद्रा लोन फिसा कोन अमदि लंगना चिंगबा लेमना फंगनगनी हाइके मरिंग नागा बैटरीज एसोसिएशन सिंधुना ममांग थागी तांग कुनमा पंदगी सथरखिबा ट्राइनियल फेलोशिप मीट ngarang waito funal maring khulda lotion kre Chris our vision and mission haiba team da pangthokiba meet asigi lotion bagi thoromda association asigi development cell gi coordinator T Modung Kul hanagi president KS Kofam Susar yake association asigi chahi manga gi thabak punana ba executive secretary oina Langol BC gi Y Mother Sim Khankre Kuntramadu Suba Laikoiching Custom and Cultural Celebration Laikoiching Village Public Ground da pangthokre Culture is our identity haiba team da pangthokiba thoromaduda Kangpopigi ADC member Sila Konghe headman Wung Hausang hanagi headman C remember su sarukyake thorongi sarukama oina nat ki oiba thorom kaya su utke Naran Saina Unique Congress Committee na Sinduna Hauzik Manipur gi oiriba phibam gi matang da nongma gi oiba wa tanaba mifam ama Naran Saina da pangthokre thoromaduda Moirang Kendra gi MLA oiramba M Prithviraj Kwakta Municipal Council gi chairperson MD Nahiruddin Councillor MD Hamid MD Salam Fuvala Gram Panchayat ki Pradhan N Ranjit Moirang Block Congress Committee ki President MC Sakwat Ali Vice President M Ibohal Susarukya ke ahal oiraba mi kuntrada vitamin yentoke M Prithviraj na Center da BJP na lengak hek paibaga Manipur da irang hekta thogale BJP lining da yumpham oiba party oibana CAB pass tawduna India si Hindu na lengak palamdam ama oina na basinbane maramaduna Belasi Rajya Sabha da pass tawduna ba khonagadabani haike Senapati gi all road makhada laiba yum amanga si mai sak padagi lupa lak tararong gi potchai amanga ta thokre hairi yum adu BS Alexander Koba mi amagini fair service na matam chana kalobadagi chauna amanga ta thogaudre mai adu electricity hobo oigani hairi IGP Manipur and Nagaland sector CRPF SIS Rajesh Kumar gi miyeng makhada chamani fumdoi suba battalion CRPF na sinduna None district ki Muju Khuno amasung Rengpang Khulda lemna layang bagi kem pangthokre kem aduda miyoi marfudra rom layang baga loinana hidak langtak singsu fangan ke wheelchair mari walking stick mari amasung hearing aid mari su yentoke Insoli Singamaga Samapal Marfudani Thoigi December ki tang tarukta thokiba Babri Masjid Thugai bagi thawlok adu ngasigi mirolna mamutana khangana naba pandamda Social Democratic Party of India Manipur State na lamdam asigi Islam dharma chatpa mafam kayada paksana campaign hauragani haina party asigi Manipur State ki General Secretary Muhammad Riazuddin na paumi singa unabada phongdokre da haiba Babri Masjid asi karamna thugai kibano haibana chingba koigi photo exhibition aduga handbill distribution aduga loinana koigi video show na chingba koigi tawraga koigi public chingda gyan tan bagi khongjung adu koi ngasi degi junction gani haiba Thokchom Santiranjan na manung matam chadana laikhidabada Pachoi Local Council CPI na awaba phongdokre Mark All India Students Federation Manipur State Council gi activist ama oina horake Mairoi lobasigia choba thodang lorombaga loinana Vice President gi thausu puramke thagi chefong awon bagi Circulation Manager thausu puramke Kholau Pauche gi Senior Journalist oina thausu puramke hari Hauji sanabagi pau lobirase ngasi sanabagi pauda kabadi Naurem Chaprauda January tang kunipandagi team Marina Sarukyaduna Chatharakpa ahanba set level Hero Cup Kabadi Tournament WSWC Wabgaina champion oikre
Naurem Chapro YSC Sports Complex da Youth Sporting Club na sinduna pangthokiba final match da Yumbu oiriba YSC Team B amadi WSWC Wabagai ga sanakibada WSWC Wabagai na point kuntrani thoi kuntaretta host team YSC Team B bu mighty bu PK ngasilotion bagi tharamaduda ex MLA Salam Joy Khadian Village Industries Board ki Vice President Yumnam Nilamani Susarukya ke champion amadi runner of taraba team singda cash prize oina lupa lising kun amadi lupa lising tara mga yauna memento kushina ke Kumbi Setupur Mamangleka Youth Development Association as Sinduna Chatharakpa 7-man Open League Football Tournament Solution Cray. Lucian Bagi Tharamda Hanagi Minister and Mangi Jila Parisat Member Ambrose Namade Pradhan P. Baleshona Maru Ebamir Sungun Sarukia K. Kumbi Tingeleka Ward number 4 gi Team A na Kumbi Ward number 2 gi SYDS W. Ebu Marishno that might have Piduna winner Oikre. Mako Matang Taraba Team Singa Sel Yauna Manamatum Sing Pikre. Tharamaduda Hanagi Minister and Mangina Sana Konabana Manipura se Prithivida Saktak Libani Haike. All Jiribam Sports Association Jiribam na Sinduna Jiribam Higher Secondary School ki playground Chathariba Kunipan Suba KC Malik Memorial Football Tournament ki ngasasana kiba match ta Isel Club Dibongna Cookie Sporting Club pu goal ahum anida mighty pikre anisba match ta PSG na PFC bu goal marishno da mighty pikre Makata basana bagi pau beng thongjam dagi amuk fangbigani Humphumathoi Super Star Sorasan Singh KCSI CBE Memorial Invitation Football Tournament ki ngasi sankiba match singda Sai SCG Bisnupur amadi AFC Thawal mai pakre All Manipur Football Association na Sinduna Mamang Thagitang Kunipal dagi Team Kuntramathoi na saruk yaduna Kumalapa Artificial Top Ground na sanaba hokiba Sahi sigi Humphumathoi Super Star Sorasan Singh KCSI CBE Memorial Invitation Football Tournament ki ngasi sankiba ahanba match ta Sai SCG Bisnupurna SYDA Thawalbu gol manga sinoda mighty pikibani match asida mai pakiba Sai SCG Bisnupuri goal singadu W Dinkuna match ki nipunipal subamadi mariputare subaminita goal ani sanki atopa goal ahum aduna RK Sanjoy T Surjakanta amadi RK Kukulinna match ki ahum suba nipuhumdoi subamadi humphumdoi subaminita sanki match asida Sai SCG Bisnupurgi sanaroi KI Singkhaida match conduct tokiba referee yellow card utki tournament asigi anisiba match ki sanakibadana AFC Thawal na SFC Senapati bu goal taruk amada maitiba pikre AFC Thawal gi mai pakibi goal singadu MD Saidur Ramhanna match ki taramanga suba nipuhumdoi suba madi match ki apiba matamgi ahapa minute ani da goal ahum sanki Atopa goal ahum aduna TS Prem Jitna match ki kuntrahomdoi suba kuntratre suba madi yankaini thoi suba minita sankibani match asidasu AFC Thawal gi sanaroi TS Ratan SFC Senapati gi Gobin Singkhaingan ba madi Jamson da match conduct tokiba referee na yellow card utki Sathariba tournament asigi hayeng ayupung taramatoi makai tabada ahanba match oina KPFC Bisnupur amadi DM Rao Impal West ka sanagani ani suba match nungkilpung ama makai tabada Nisa Impal West amadi YDO Kakchinga sanagani Manipur da football masana hena phagalhanaba amadi state asidagi masana asigi masak narba footballer sing puthoknaba pandam amaga loinana All Manipur Football Association na leptana sahi super pangtuktuna lakpagi saruk ama oina association asigi makhada sahi sigi oina football development program Manipur gi tongan mafam singda center tara hangdokadori masigi saruk ama oina Southern Impal Cultural Organization Lorimbam Leikai Sikona Sinduna hayengdagi haugadoriba program asida saruk yagadoriba nipi masa pigliba angang tara yauna pun angang yang khairomda program asida sizinagada uniform sing ngasi siko ground da yentopagi thorom pangthokre thorom asida All Manipur Football Association gi treasurer amadi siko gi president L Dinamani All Manipur Football Association gi executive council gi member Hizam Megasandra amadi local guardian singsu saruk yakhi pangthokadoriba football development program asi tha taruk sumna thangja amadi nomaijing khaktada pangthokani sahi taruk tegi nipal mapal tara taramathoi tara
taranithoi amadi tarhomdoi taramari gi category mari thokna khaidokuna AFCD license holder Lorembam Sursen Maitei International Sanaroi Lukram James amadi grassroots leader thoina angang singda football masana gi fundamental skill namadi basic knowledge sing mamutana tambi tapigani Langthapal Sporting Club Langthapal Mantri Khong Makhale kaina sinduna mamang thagi tang kundagi team kunna group mari thongna khaidoktuna Langthapal Public Ground Langthapal Mantri Khong Makhale kaida satharipa Ani Suba Haibok T20 Cricket Tournament ki ngasi sanakiba ahanba match ta TCM DC Thongjubo ran marfu mangada maitibi piki match asida TCM DC Thongju na tos ngamduna fielding khanki ahanba batting tokiba Cyclone thamibana apiba over kunda wicket taruk turaga ran chamagani phu lauki masigi pakhumda ani suba batting tokiba TCM DC Thongju na over tara taruka ball anida wicket loina turaga ran nyakhai manga khak lauduna match asi maiti khibani match asida Cyclone Bangi Sanaroi Homendrona ball kontra marida ran yankani toy lauduna man of the match taki tournament asigi anisuba match ki sanaki badana Riz Nagamapalna SU Sagolbanbu ran marifuda maitibi pikre SU Sagolban tos ngamduna fielding khanki ahan batting tokiba Riz Nagamapalna apiba over kunda wicket taruk turaga ran chamagom phumanga lauki masigi pakhumda anisuba batting tokiba SU Sagolbalna over taramapal da wicket loina turaga ran marifu manga khang lauduna match asi maiti khibani match asida Riz Nagamapal gi Sanaroi Guniramna ball manga da ran nifu manga lauduna man of the match takre hayeng ground asida ahanba match oina KIYC Khetri Iril Mapalamadi Sam Khagempali ga sanagani ani suba match ta YWC Langthapal amadi RRCC Surajanpur ga sanagani Impal West District Football Association na sinduna mamang thagi tang kulhumdoi degi team tarani toina grubani thokna khaidoktuna Pamyal ground pasoi da sathariba ani suba SIS Mani Sharma Memorial Third Division Football League ki ngasi sanakiba ahanba match ta IFA Lamphelna MYC Maharabi Bugol ahum sinoda maiti bpk match asida mai pakiba IFA Lamphen gi goal singadu gongsinei goal maina goal ani sanki atopa goal aduna Thanboi Saparna sankibani ani suba match ki sanakibada YUC Iromajra amadi KYC Kurukul goal amata sanadana draw sakre Sahi sigi Mari Supaniles Wahembam 11 Open Futsal Football Tournament ki aroiba match ta BFA Team A Sayang amadi Marup FC Hairoka sanaragani Niles Wahembam 11 Open Futsal Football Tournament Organizing Committee amadi Usha Bhavan Club Sagolbal Sayang na sinduna mamang thagitang taramapal degi team kunna group mari thongna khaidoktuna Sayang ground sathariba tournament asigi ngasi sanakiba ahanba semi-final match ta BFC Team A Sayang na Lanchen BFC Team A tabungkhok gol ahumani da maitibi piduna final sangkhibani match asida mai pakiba BFC Team A Sayang gi goal singadu Ramanandana goal ani sankhi atopa goal aduna James na sankibani match asida mai thikiba Lanchen BFC Team A tabungkhok gi goal ani adu Kensan namadi Zenis na sankhi ani suba semi-final match ki sanakibada Marup FC Hairokna Laize FC Game Village bu goal manga ani da maitibi piduna final sangkhre Marup FC Hairoki goal singadu KS Aruna goal ani sankhi atopa goal ahum aduna Ice Sital El Rosan namadi El Robinson na sankibani match asida maiti kiba Laize FC Game Village ki goal ani adu Suraj amadi Sanjoina sankhi Sathariba tournament asigi aroiba match tha asigi tang ahumda sanaragani District Sports Association Bisnupur na sinduna Bisnupur Mini Stadium da sathariba manga suba Ice Pisak Memorial First Division Football League ki ngasi sanakiba ahanba match ta Ilsa Naran Senana YWO bu goal ani sinoda maiti pikre Ilsa Naran Sena gi goal ani du El Rosan namadi El Kuber na sankhi ani suba match ki sanagata team Amopa Team A Moirang amadi GDC Tinungai ki match ta Amopa Team A Moirang laktabadagi GDC Tinungai na walk over laukre Nongbram Football Club na sinduna Nongbram Playground da mamang thagi tang kunma paldagi team taranipa na group mari thokna khaidokuna sathariba ahanba Lairimbi Cup ki ngasi sanakiba ahanba match ta Top FC na PITRA FC bu goal ahum sinoda ani suba match ki sanakibada FFC Angthana NFC Ningthongnai bu goal ani amada maitibi pikhi ahum suba match ki sanakibada NKJC Kaithel Mambi amadi CYDO Sangamdabi goal amata sanadana draw satkre Thagachari makha tawa pawda ngasi nongmagi oiba ingasagi paw
Environment Directorate ki phangki banga si goi ki ba inga sa ma dinung ki pauda khwaidi ki sa ki ba Celsius degree 30.3 mari khwaidi ki ingba Celsius degree 3.6 mari nungsit ta yaw ising manil ki sang maximum da sa da mari putra 3.3 minimum da sa da 3.3 oiki ngasi nong sukide Makhatana Editor's Choice ISTV News ki ngasigi Editor's Choice da Citizenship Amendment Bill gi matang da tongan ba civil society organization amadi maira paibi singna apamba sing leptana thamnarakle Kangani, makoi Hindu ni, makoi Buddhist ni, Christian ni, nata Sikh ni, Haidan Jain ni, Haidan Kangani, Haidan Wakam je, yang na nokning Wakam amani maramdi, yellow mi hana nuksidana, native people hana nuksidana, mitop janga ikot singado Kangani Haidan se, Hai ba bill se, matam chupagi oina, India di lusin basingna, amu hana putora oina bane. India na kaidong medesu yellow mi ikot di against ta, kaidong medesu yellow mi singa se mutat na balokala pokong sing ikot ni afun tokte. Mizoram gumba Meghalaya gumba moi chief minister singdi chongthok na dana loina ma khoi independent state ama oina laizarage haidana ma khoi di chongthokre adu wa khoi gi luching ma singdi karinga mi adu gumba ting song na mayangi mamangda even session phamsi haiba phau yadri sini rajniti ki khudong chaba lauba aduga india government gi makha yamna ki na marun thutna adumaina laibadagi ma khoi na sigumba sida pongning changda bani haina lawi CAB gi matangda Manipur gi political leader singda akhoi Manipur gi miyamda Northeast ki aduma sentiment khangna tawni sokhal loi haiba wafam ama barbel loina phongdok pirak pase masina akhoi gi leiriba CAB gi changsilliba movement se masida mapung phana akhoi gi pandam si akhoi phange haina loba yaroi chapchana masi total withdraw well lama akhoi leitri fawa akhoi gi Manipuri singna CAB gi mayokta akhoi movement tawkhigani Haujari bada maroi bapau amukhana Rajya Sabha ki chairman na final tauraba agenda ki list da citizenship bill ki matang da wafam amata yaudre hari. Citizenship amendment bill ki matang da miyang ki mifam pangtokuna makata ba kongjang sangshinana ba lep na kre. Kaupung ki laysok subung kulda bom pokai badagi pamyan ba chatpa machin manaw nupi masa ani laikidre. Myanmar Faulga atopa lebak singda puduna yonthok khinaba purakpani haiba Nepali nupi masa nifu more police amadi Assam Rifles na kanbangam hore ngasigona dia sibina pizo pawma translation jare miyeng tabirba singba muka hanna khurum jare